Inggih, seusan pepelajaran materi pangangge aksara Bali, jane mangkin kelan orang materi ke pasang aksara Bali. Pasang aksara Bali inggih punika ugar-ugar nyuratang basa Bali antuk aksara Bali. Sapunapi tatu cara nyurat kruna miwah angkepan kruna saha nyurat lengkare. Ugar-ugar sane keangin gamelan wantah pedoman sane kemenalang antuk Dinas Kebudayaan Provinsi Bali duk warse duang tali kalih. Dados nyani pasang aksara Bali puniki pindah ke pedoman nyurat aksara Bali. Sapunapi nyurat kruna, nyurat angkepan kruna miwah nyurat lengkare. Santukan akeh ejaan-ejaan sane wenten keangge nyurat aksara Bali, wenten ejaan Purwodasta, ejaan Swats. Nah, puniki sampun wenten buku pedoman pasang aksara Bali punika sane mangkin anggen geguat nyurat aksara Bali. Ugar-ugar pasang aksara Bali sane pertama inggih punika nyurat krunalingga kalih kecap. Ring sesuratan krunalingga kalih kecap puniki wenten kekalih ugar-ugar nyane inggih punika sane pertama. Krunalingga kalih kecap sane kecape ring ajeng mapepet patut ke surat mejajar. Dados nyane pet prade wenten krunalingga duang wande utawi dua suku kata sane kecape utawi suku kata ring ajeng punika maswara patut ke surat mejajar. Contohnya nih sekadi wenten kruna keme miwah kruna seme punika kecape ring ajeng utawi suku kata pertama punika nganggen pepet. Nika mawinan sesuratan nyane sekadi nika. Nenten malih ke surat sekadi keme utawi seme kali nika. Ugar-ugar nyurat krunalingga kalih kecap sane keping kalih inggih punika krunalingga kalih kecap sane silih sinungil kecap nyane merupa aksara arda suara luwire iya re le miwah we patut ke surat mejajar sekadi wihanjana. Nah, punika metegas prade wenten krunalingga kalih kecap utawi kata dasar dua suku kata. Salah satu suku katanya punika wenten aksara iya re le miwah we punika mangda ke surat mejajar sekadi wianjana. Nah, contohnya nih sekadi kruna iya miwah kruna buin. Nah, punika iya punika nenten kewenang ke surat anggen a aksara kemanten iya punika mangda ke surat mejajar. Sapunika taler kruna buin ke surat anggen bu win tadi punika. Nenten ke surat sekadi contoh sekadi niki ye miwah buin kadi asa punika.